Tēnā anō tātou. It's good to see you again. Let's get into our next Kīwaha o te rā. First, of course, we will review our previous Kīwaha o te rā, me te mata. Ko te Kīwaha tuatahi, our first Kīwaha, karawhiua te reo Māori. Ka pai, repeat after me. Karawhiua te reo Māori. Let's say that together. Toru wha. Karawhiua te reo Māori. Ka tahi anō ko te Kīwaha tuarua. Our second Kīwaha, patua te whakamā. Kōrero mai, patua te whakamā. And together, toru wha, patua te whakamā. Ka pai koutou. Tua toru, our third Kīwaha o te rā, aha koa he iti he pounamu. Kōrero mai, repeat after me. Aha koa he iti he pounamu. And together, toru wha. Aha koa he iti he pounamu. Ka pai koutou, our Kīwaha tua wha, fourth Kīwaha o te rā, is ko tōku reo, tōku ohoho. My language is my prized treasure. Ka pai, repeat after me. Ko tōku reo, tōku ohoho. Ka pai, some of you might read it as oho oho, which will be understood as well. Right, so, ko tōku reo, tōku oho oho. And together, ko tātou tātou, toru wha, ko tōku reo, tōku oho oho. Tēnā koutou, hei a pōpō, until tomorrow.